National Integration Week Diffu Circuit House along Pen ki Pangcheng Pon. KSA Pen Sonia Baha Chief Minister Phan Panong si Hamren DCSI Hemalong Pinpur Alo ki Pajirdam. West Karbi Anglong Nam Tarodu Bialong Ras Mahotsav Katalon Dun Japan Kachasik Kachadang. Kardom Ada Babirta Long Penele Bilirban Kropi Non Birtang Tan Pen Arjekta Karbi Anglong Along Ta Kwami Ekta Mate National Integration Week Pai Kunini Pai Krister Kep Arni Pen Iru Ana Baha Diffu Circuit House Pen Kepang Cheng Pona Birta Katni Sasa Hemalong Birta Nang Pali Kwami Ekta Mate National Integration Week Diffu Circuit House Ben Jaimek Kepang Chengpon. Pai Kunini Pai Ingora Poan Kepadu Ponja Jaimek Karbi Anglong Deputy Commissioner Anghoy Kelang Asai Ki S Sonowal Pensi Hiti Irua Jaimek Pang Chengpon. Kepang Cheng Amailong Diffu Golf College Thanbang Atul Kalita Chitong Dutsi Kwami Ekta Katalon Akinang Sor Alam Mailong Than Pachini. Labang So Mailong Lamet Po Pari Rongpi Ranjit Kumar Sen Pen Chenglok Pen An Asai Photum Ta Chitong Dun. Indra Gandhi Antique Communion City Paisu, pada kata kena hokulu hodai start dengan kami alusana. Jami Abudan Hokulu Karbi Students Association Hamren District Committee Pen Patir Pi Ponsi Pai Kunini Pai Krister Kep Ani Hamren Along Armuko Chejeng Pado Pen Kedamtang Suri Hinira Kethomaning Kan Thang Thanga Chikluni Pai Kep Ani BLT Clause 8 Apothak Kham Khela Pen Article 244A Kipi Jalam Chak Assam Chief Minister Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Apan Pinpur Alo Panong si ADC PS Jaharia Rideng Kipajir Dama Birta Pherangke Hundor Kropen Birta Nang Pale Karbi Students Association Hamren District Committee Pen Patir Pipon si Hamren Along Armuka Chajeng Pado Pen Kidamtang Suri Hinira Kethom Aningkan Thang Thanga Chikloni Pai Kep Ani BLT Clause 8 Apothak Kham Khela Pen Article 244A Kipi Jalam Chak Kachepa Pleng Japan Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tulyuram Rohang Phan Panong si West Karbi Anglong District DCSI Hemalong Dam si ADC PS Jaharia Rideng Pipajir Dam Pinpur Alu Pajirdam Den Pen Hamren Hiti Kimyalong Labang Somai Padopon KSA Hamren District Committee Amai Pu Atur Sim Teron Chephem Pu Ponsi Mailong Alwi Sarpwaman Pen KSA Tiripi Amai Pu Simeon Rong Par Chetong Dunan Parta KNC Amai Pi Sangpi Pratima Inghipi ASDC CC Member Bina Rong Pipi Pen Chenglok KSA Klembang Pu Bang Piatum Dongkamukam Chengkha Kheroni Jurikin Deng Lapen Tereng Pen Armu Ongdung Chingrum Se Pinpur Alu Ki Pajir Lapen Radamai Pi Pachurpon. It means the government of Assam and the government of India has to withdraw the BLT Clause 8, which was signed on 10 February 2003 between the extremist outfit called the Boro Liberation Tiger and the state and the central government, because it will detriment and it will change the Scheduled Tribe Order 1950. We are not against the Boro people who are living in Karbi Anglong, but we are against the BJP's move to divide and rule between the Karbi and the Dimasa and the Boro and other tribals who are living in Karbi Anglong. Because categorically it was mentioned clearly in 1950 Scheduled Tribe Order that Boros are the Scheduled Tribe Plain and Karbis are the Scheduled Tribe Hills. And even after the amendment which was made in 1976, Boros are still in ST Plain category and we are in STH. So now through your channel we wanted to appeal the competent authority that while they are trying to solve the problem of one particular tribe, they should not try to complicate it to another tribe. Ami aji ituhe bisarise je eta winter session ahibo. Ami from the reliable sources ami hunibo paise je itu winter session homoyot BJP sarkare Karbi Anglong thaka bodo bhabilakok STH dibo boli koisile. Gotike ami tat strongly ami oppose korise aru jodi tenekwa kam korile আমার কাৰ্বি আংলঙত এটা বেয়া মানে একটা বেয়া এটমস্ফিয়াৰটো আমি দেখিবলৈ পাম বুলি আপোনালোকৰ চেনেল মাধ্যমেৰে কৈ দিব বিচাৰিছে আৰু লাষ্টলি আমি এপিল কৰিছে যে আপোনালোকৰ প্ৰমিস সাবকা সাথ সাবকা বিকাশ যদি আপোনালোকে এইটো শ্লোগান দি আহিছিলে গতিকে আমি বিচাৰিছো যে যদি অটোনমাস ষ্টেট কাৰ্বি আংলং কাৰণে দিলে টুইন হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট আসাম নট অনলি কাৰ্বি আংলং বাট ইনক্লুডিং কাৰ্বি আংলং ডিমাছ যদি দিলে
আমি বড়ো ভাইবিলাকে হওক কাৰ্বিবিলাকে হওক যিমানখিনি এনে কমিউনিটিজ ইয়াত বসবাস কৰিছে আমি একেলগে চাবকা বিকাশ হ'ব বুলি আপোনালোকৰ চমত মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছা হৈছে ইয়াত বিশেষকৈ কাৰ্বি ডিমাচাকে আদি কৰি ইয়াত থকা বিভিন্ন আমাৰ পাহাৰীয়া যি জনগোষ্ঠী এই জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ইয়াত সংৰক্ষিত আছে ইয়াত বড়োসকলে তেওঁলোকে প্লেন ট্ৰাইবেল হিচাপে তেওঁলোকৰ যিবিলাক সা সুবিধা আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উপভোগ কৰি আহিছে গতিকে তেওঁলোকে BTC এৰিয়াত যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ কাৰণে চৰকাৰে দিছে সেইটো তাত আমি ক'বলগীয়া নাই আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওত তেওঁলোকে বড়ো জনগোষ্ঠী যি ধৰণে ইয়াত সা সুবিধা পাব লাগে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পাই আহিছে আৰু বিশেষকৈ ইয়াত এটা সমষ্টি পৰিষদীয় যি সমষ্টি লাংহীন কাৰ্বি আংলঙত তেওঁলোকে যিকোনো যি চৰকাৰ আহিলেও তেওঁলোকে সেই সুবিধা কিন্তু লাভ কৰি আহিছে গতিকে আমি ইয়াত থকা যি ইণ্ডিজিনিয়াছ যি ট্ৰাইবেল সেই ট্ৰাইবেলসকলৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো যাতে খৰ্ব নহয় তাৰ কাৰণে আমি বিজেপি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বিজেপি চৰকাৰে ইমানেই যদি আমাৰ ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীত যদি উন্নতি তেওঁলোকে বিচাৰিছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত কথা দি আহিছে প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছে যে ইয়াত যিটো আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি দাবী অট'নমাছ ষ্টেটৰ যি দাবী সেই দাবীটো তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব বুলি তেওঁলোকে কথা দিছিল যোৱাটো MP ইলেকশ্যনত কাউন্সিল ইলেকশ্যনত যিকোনো ইলেকশ্যন তেওঁলোকে ইয়াত ৰাইজক কথা দি গৈছিলে ক্ষেত্ৰত সেইটো সফল ৰূপায়ণ হোৱা নাই গতিকে সেইটো আমি অতি সোনকালে আমাৰ পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এই সামৰি এখন পূৰ্ণ স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য অতি সোনকালে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে বুলি আজি আমি এই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ Assam angkang pragjam hawaralong ras mahotsav ke paman Dunjia Phan Kachisik Ponason Tak Taxi West Karbi Anglong Nam Tarodubi along Tadiralon Pet ke paman Dunjia Phan Nam Tarodubi Yuwa Sang Hatumpen Kachisik Kachadang Pona Birta Pai Kunini Pai Krisur Kep Ani Card News of Herangke Jason Inghipen Birta Nakpale Sri Sri Krishna Raslila Katalonji Arni Nang Tibok Bomsi Katalon Dunjia Phan Assam angkang pragjam hawaralong Kisik Pon Pado Assam angkang pragjam hawaralong Raslila Aliralon Pen Katalon Dunjia Phan Dudesang Sepen Kachisik Ponason Tak Taxi West Karbi Anglong Nam Tarodubi along ta Kachisik Tuna Birta Riptun Long Kibang Ji Pai Kuni ni Pai Ingora Hini Pen ni Pai Ingora Plik Arni An Ni Thoma Parman Katalon Ponja Phan Si Sik Dang Ponlo Kidam tang 1969 ningkan pen Nam Tarodubi along ningkan Wang ta Raslila Aliralon Pen Nang Talon Bom Wang Bom Sik Piningkan Le Thot Pat Katalon Dunjia Phan Raratum Aningarok Pen Chisik Dun Rinti নামতাবি এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰা ধৰি আজি 39তম ৰাগ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ আমি আয়োজন কৰা হৈছে এতিয়া অখৰা চলি আছে আপোনালোকে হয়তো দৃষ্টিগোচৰ হৈছে ইয়াত তিনিটাকে এটা হ'ল শিৱ মন্দিৰ এটা হ'ল বাইগিয়াৰ নামঘৰ আৰু এটা গণেশ মন্দিৰ একে স্থানতে এটা এই নামতাবি ৰাইজৰ ধৰ্মৰ এটা প্ৰাণকেন্দ্ৰ আৰু তাতে আমি সকলো ৰাইজে প্ৰতি বছৰে ৰাগ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ আয়োজন কৰোঁ অহা বছৰ আমাৰ ইয়াত সোণালী জয়ন্তী আমি পাতিম বুলি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই চেষ্টা কৰিছে আৰু আমিও ইয়াত থকা বুঢ়া বুঢ়ী জ্যেষ্ঠ সকলোৱে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰি আগবঢ়াই নিম Namalam Sopor Phan Birta Moing Tupanik Sine Dead time of the month. Yes, women experience discomfort and irritation and stops them to grab the opportunities in their life. But from now, say bye to discomfort and irritation with Wings Sanitary Pads, a product of Karbi Anglong. It's safe and comfortable, 100% natural product, ultra thin, eco-friendly, biodegradable and affordable price. And leak lock based technology used. Wings Sanitary Pads, best fits to women needs so that nothing stops you. For further queries, please contact at the number given on screen. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins,
Flux, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpidahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang dum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people tharbir talong wangthulo. Nilip MSC constituency ke parlo angkang Koilamati RRC bridge kim ke rangpona dimalong phai kunini phai Krener Kepmani Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kilangchari Damambirta Phirang ke pen birta nangpale. Nilip ahawar kachilengan tobar along diagram aroy thak kathir tip atolong kikim ke rang ponjia phan pura contractor Alom Khan pen labang swaning kan ke damtang wosika chikloni phai truck siarni agreement chatok ponlo setame pini arni anta kikim ke rang sai ke claim pon pame mea jaw CEM pen aning kang sam se alap the chepaklang labang sodolong kikim ke rang sai long kilang chari dunahut PWD Borpathar Division Executive Engineer Ajit Kumar Das pen chenglok pen anabang phatum ta chitong dun. Business Association of Hamren, Broom Growers Association Lapen, Border Area Business Association Lang Hempia Tumchelang Petpen, Phai Kunini Phai Kreser Kep Arni Hamren Hitikimi Multi-Utility Building along Arpega Mohola Potak, Peranke Maiki Padopona Birta, Gardeners Peranki Hundor Kropen Birta Nangpali. Peranke Amay along Business Association of Hamren Amay Puharsing Dipen Kaningji Pona Tenke Aning Kanwang ta Forest Department pen Moholaphan tender alok ke hanghut ador pen abad pidet titia joini arphe kachudi kivek atumalong ke kai ta ador ke milong dunde moholatum tender ke jogahut akile tangka ke jogahut tangka ke pi kache bay joini choti ki aral atumalong ke ahok pe ador pen kai ta chujor dunongli laso joini ke damta aning kan tame Hamren hawara long ongdung atum ke arphe ke sadwang vedetlu puningje Lasi pininga bangke Forest Department pen tender ke jolong ator ke thika tengsi song pen kaje song ang deng ponang kokluputa pachini suri hinira kreser ke paning kana baha nonamat Forest Department pen mohola tender aphan ador ke thik rake Southern Range Khironia longsika lak phora suri phokep Central Range Hamren along tasika lak phora suri phokep dongkamukam Range dongkamukam along sika lak isira suri phokep Umjakini Range hawang along sika lak nerkep kep lapen Oguri Range Oguri along sika lak kep an Bangjok abang pu setame ba bangjok a contractors tame sarkar are ki thika teng pen apar bang ke kapon longmelo kusinili tumayen pen pudagi la pen jongsi patoite pen mane contractor atum tame government aret avilu teng pen apar pidet pulutang te nilitum bangso song pen setame angsong ba an so sekang tu muchot ang den pustame kachi song ponje frans tame ni tum stame matha pona kogi
เรามาห่อตุ้มเกี่ยวกับมาโยนี่นั่นสิเกี่ยวกับเจ้าโยนี่นั่นสิน้องที่ดำตาตาพลังจุดที่เกี่ยวสุดยงบางแกกันสอนดิ้งเทตังขยังหลบละสิตุ้มรัดตุ้มตาจีนี่เมลให้แกหากิเทกิเทียงสองตุ้มตาจีนี่เมลให้พันเกมุทีปนเมละให้รัดสูกุศลกิสุกุเนกุศลกิพูกจิตองมาลาบางแกหาอังสองกิดูกิเทกิเทมุชดตุ้มสามเมมุทีปนเทสองเตเมปาริปสินิลินเป็นจุนิงริโลdan mohon tum pan stame nona tenda ki yogia tum pan stame nilhin pe juning rilo na tum la government avilu mane government ador ting na tum pan pitama ting pen abat ke yogi der non la pen jog det la sui na tum jog det tum tak ke ridam ta so thak ro so ba ke jing thori ka lisi ke jing lo Lapuson ador sening kanwang sitame forest department pen ke ador ki thik pajum hek bon ta mohola nun pen tangka ki piche bai si sika lang engkoira phong so seanta identity la so jok Mithang Ali kachipadu jia phan arphe katikia ranatum along penke ut anador pajum si kinam dam pusi Hamren Business Association achun bang horizon teron pen ningche lasinon ke bang jia dihua bang ke mohola phan ki thik biador ateng pichor si choti kia rana phan mesen kacha jora barsai pinangji puta ningje thu Ada birta bangila pon skang ton paniklo dumithang mi kurang thu